Dobro jutro ljudi, naime ovako, moje dvije princeze i kraljica, ja što sam patetičan, su rekle, hop, tata skače. Još jučer mi je matica rekla da bi vrlo rado nuggetse klopala, jučer sam radio pljeskavice i stvarno se ubila, tako da nema potrebe za tim. Danas ćemo raditi jedan relativno brz recept. Sad će tata popiti još jedan espresso. I narezati ću znači ovih 500 grama piletine. To ćemo odmah riješiti. Stavit ćemo naravno 2% soli, to znate već sve. Tako ide 2% soli na određenu količinu. Ako koristite finu morsku sol koja je meni sada nestala, a žena mi je kupila neku bezveznu alensku, onda stavljam 2%. Ako koristite finu sol, morsku sol, onda 2% su vrlo vjerojatno i onako dosta. Ako još solite sa određenim, odnosno dosoljavate s određenim začinjima tipa vegete ili ne znam barbecue začina ili malo sode bikarbone, tako da se mora uvijek paziti da ne bi bilo previše. Znači uvijek ide 20 grama na kilu soli, 2%, znači 10 grama će ići na 500 grama mesa. Tu sam stavio sol. Idemo sad ovdje 10 grama odvagati. Strava. Što se tiče piletine, to vam još moram reći. Moja žena uzela 500 grama prsa. Ja vam preporučam da uzmete miješano prsa, zabatke, pa čak i sa kožicom. Zašto? Zato što ta sočnost, malo masnijega mesa pridonosi nuggetsima, kao i svugdje kad radite ćevape, pljeskavice. Meso uvijek mora biti dobro prošarano, tako da gledate si i na to, eventualno bi to bilo bolje, no međutim, ja kažem ženi kupi, ona kaže joj, kupila sam ovo, tako da tata sad mora samo sa prsima radi, što isto nije loše. Nemojte me krivo shvatiti, ali kažem, bilo bi bolje da je tu još zabatak i tako dalje, isto kao kod mješavina za kebab koji sam radio, tako da, evo, čisto znate tu informaciju. Evo, ono što treba napraviti jest na komadiće, najbolje. Ne moraju to biti presitni komadi. Dakle, ja prvo stavim jedno 5 grama, dobro promiješam i onda ide idući 5 grama. I naravno ono što sad slijedi jest, osim što moramo ovo očistiti naravno, ide folija preko mesa i ide u hladnjak. Folija uvijek da ne navuče miris od različitog materijala iz hladnjaka. Tako, idemo sad lagano u trgovinu po sastojke. Evo ga, upravo se tata vraća iz trgovine, uzeo sam sve za chicken nuggets što mi treba. Ovakvi video su vama najzanimljiviji. Uglavnom, nevjerovatno koliko je sve skupo. Užasno skupo, a love se manje. Znači, niti ova Njemačka nije ono više što je bila. Što znači što je bila? A bila je puno bolja. Puno bolje je to sve funkcioniralo. Sad ću vam na brzaka pokazati šta sam kupio. Čak i ženin auto isto pao na tehničkom. Moramo sređivati hrđu, odnosno sređuje se hrđa, sutra će biti gotov. I sve zajedno još što treba napraviti, kočnice ćemo mi zamijeniti, tako dalje, kum i ja. Sve stvari koje su potrebne, jer se ipak djeca voze unutra, će izaći glat 500-600 eura sve, tako to nam je dodatni trošak. Znači izbilo mi, svaki mjesec izbija nešto iz džepa, iako smo u iznajmljenom stanu, non stop je nešto, da ne pričam djeca, u djecu treba ulagati i tako dalje, tako da evo. Zapravo ono što planiramo se vratiti za Hrvatsku, da li ćemo to uspjeti realizirati, ne znam, vidjet ćemo sve. Ja sam isto relativno oštećen, dosta sam pretrpio,
što ili sam vam već pokazao u videu ili vam još nisam pokazao, pa ću vam eventualno pokazati, vidjet ću da li ću se odlučiti za to, da li da vam govorim o čemu se radi ili ne. Možda već znate o čemu se radi, možda ne znate, nebitno. Idemo sad da vam pokažem šta sam uzeo za nuggetse. Ovo je sad odlična stvar jer mogu snimati s prednjom i s zadnjom kamerom, što je pre-cool. Dakle, ono što sam vam rekao, meso lijepo čeka, uvijek je najbolje preko noći staviti, no međutim tako je kako je, nasoljeno je i čeka mljevenje. A ono što je meni trebalo, odnosno falilo još, jest ovo je pojačivač, znači za brašno, da se onako fino drži, jel? To će nam malo trajati, zatim ovo mlijeko sa maslacom, ne znam kako se to zove na hrvatskom, zatim cornflakes, najobičniji kukuruzni, njega ću zblendati. Zatim imamo krompir, ja uzimam samo ovaj bio krompir, od njega ću napraviti pomes, s obzirom da moram fritirati ove, kako se zove, nuggetse, pomes će ići u rernu, da se što manje mastimo, jer tata je već dosta masan, moram pripaziti, a djeca, naravno, jedna argetica tati za doručak, a djeca baš ne moraju da se maste, ono previše, jedemo i pite i pice, uvijek je glavno to malo bude sa manje masti, manje ulja, tako dalje, ali nemoguće, ne možete napraviti pitu sa manje ulja. Evo, pogledajte ovu sliku, ovo sam ja naslikao, kad sam bio na rehabilitaciji, mislim da sam napisao koje godine, 21. sam naslikao, zove me preslik moga života, znači lijeva strana, onako malo sunčanija, nadzire se neka ok budućnost, odnosno sadašnjost, dok je more, ovo sve, i dalje još uvijek uzburkano, ne zna se što me čeka, a desna strana je siva, tamna, neizvjesna, kao svima nama. Budućnost, ali ne mora biti siva i tamna. Uglavnom, ovdje imam bijeli luk u prahu i zaista ovaj luk u prahu, to će nam trebati. Dakle, nema nikakvih reklamiranje marki, ovo je ono što meni treba za moje domaće nuggetse. Ljudi, vidimo se u puno drugih videa, slika, trebali bi graditi kuću, bit će tu puno zanimljivosti. Ako želite, ostanite u svakom slučaju. Ljudi, ovako, vidjeli ste šta sam kupio da upalim svjetlo. Sad sam ovdje izvagao 50 grama cornflakesa, da ću sad izblendat. A ovdje sam zaboravio reći da sam uzeo čili, slatko ljuti umak za mene odnosno za ženicu i mene. Jer djeca će jesti ono standard kečap, majoneza uz pomes, a mi ćemo rokniti, u biti ja, ako ona neće, ja ću, jer ja to obožavam. Tako da idemo to izblendati. Malo sam više stavio, 60 grama, nije uopće bitno, zato što u to ulazi naša lijepa piletina. Dakle, i dalje ne znate kako semola izgleda, pa nije moguće. Ako ste na tatinom kanalu, semola je jedan od mojih glavnih sastojaka. Hoćeš picu, hoćeš pastu, hoćeš lepinje, ne znam ja šta god da hoćeš, moraš to imati. Zašto radim sad ovo? Pa zato što jednostavno šmeka bolje. Stavite pola semole, stavite pola cornflakesa i nuggeci šmeka je puno bolje. Prekrasni cornflakes, 50 grama jednog, 50 grama drugog. I ovo lijepo može sada da pričeka. Sad se bacam na meso. Ćemo meseko 2 puta prošajbat. Van struje. Ok, sad sam napravio baš mjesta za naše nuggetse. I tu ide jedna žličica, znači čajna žličica luka u prahu. Tako. Zatim jedna žličica češnjaka u prahu.
Stavit ću pola žličice papra. Pola žličice papra. I čak i malo manje. I sad ono što mi treba jest malo ovoga mlijeka. Mrvica mlijeka. To je samo zato kako bi nageci bili mekaniji i ukusniji. Standardna procedura kod tate. Pola jušne žličice, samo mrvicu sode bikarbone. Zašto? Zato da nam nugget bude onako malo puffy. Dakle, sve ove naše smjese još to je daleko od gotovoga. Što se tiče nuggetsa, a kao što sam rekao, jedan nugget ću sada oblikovati. Ali ovdje sada se čisto radi o ukusu. Zanima me znači kakvog je ukusa nugget. Upravo je to ona konzistencija koju morate dobiti. Znači ovo tu unutra ako vidite. Znači upravo je to to. Ovdje znači samo je zapečeno izvana, nisam stavio apsolutno nikakav... još nisam stavio našu semolinu. Znači kako je fluffy. Lijepa konzistencija. I da ga probamo. Savršenog ukusa. Moguće je malo previše papra nije. Pogledajte ovo. Nisam mu još niti koru napravio, niti ga isfritirao. Izgleda doslovno savršeno. Ljudi, ovo će djeca obožavati. I doslovno mu više ništa ne fali. Znači onih 10 grama soli koje smo dodali, 500 grama mesa i pola jušne žličice bikarbone su točno zasolile kako treba. Ono što osjetim u okusu jest mrvica bijeloga luka i mrvica luka. Ali taman koliko treba. Taman koliko treba. Perfektan nugget. Ok? A vi ćete kad ga ubacimo tamo. Brutalno. Ne smiju biti savršeni, ne smiju biti jednakih oblika. Dakle, za njih postoji određeni kalup. Nama ne treba nikakav kalup. Mi to rješavamo ovako. Uzmete negdje otprilike pola žlice i pritišete ih uz rub da se smjesa stisne. Dobijete ovakvu smjesu i onda je spuštate dolje na papir i dobijete nugget. Znači nuggetsi ne smiju biti jednaki, mi nismo u brzom restoranu brze hrane, mi smo kod kuće, napravili smo jako kvalitetne nuggetse. Plastična folija preko, samo lagano ovako preko njih. Tako, evo ga. Naši nuggetsi su u zamrzivaču. Pećnica se grije za krompir koji sam nasjeckao, malo sam ga mrvicom uljio i sol za pomes, plus malo slatke domaće paprike. Ide uskoro u pečnicu. Sam to spremiti, to ćemo treba za fritiranje, naravno to će se sve kasnije očistiti. 100 grama, 200 ml mineralne, pola prilike velike žlice. Idemo sa jednim jajetom unutra. I dva prekrasna. A nuggetsi su ovdje. Idemo ih izvaditi, opa. Prekrasno. Ovo malo
Gleda, vidiš kako je to lijepo kad se zalede, niti se lijepe, niti išta. Ulje je krenulo lagano da ključa. I ovdje se skontali, prvo je suha panada, zatim je ova sočna panada, dakle nuggets prvo u suhu dobro uvaljati, pa onda u ovu vlažnu panadu. Idemo! Ovo su tatini nuggets. Pogledajte ovu boju. Za klince. Nuggetsi, struktura, vanjska korica. Prekrasno, iznutra. Da li su ovakvi nuggetsi koje dobivate, koje kupujete u onom brzom lancu, odnosno lancu brze hrane? Okus je odličan, pogotovo ako uz to dodate onaj umak. Uživajte, recept stiže. Brutalno. Tata je završio još jednu misiju. One požele, a tata napravi.